الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan lombaniin nasalgay na pang kajumuan magsuko si Allah subhanahu wa ta'alahin at yung katuan na bangko maikin adon ko bang okay na signal nulay mura sa painte sugpatan ko yan na bakas may sugpatan te painte yan na bakas tamanan yan na tabot te binisara yan si isnin yan mangga ko hirap. So when it is said, buwang tamanan ingat tamanan nin pagge bisan pinapos ka tuan gabin pente ko takit nabasa ko sa mga tawa takaleko. So alhamdulillah ko samanian na salgay ni pan kajumuan magsarang suko si Allah subhanahu wa ta'alahin sababan nen paggetiya kitawi yan sa amin palangi si nikmat yan Allah subhanahu wa ta'ala tu dia tak bulak dunia ini. Maipun Allah subhanahu wa ta'ala yan bisan painte me haitus sahabat atau kan histori me sahabat kajari ini dan pamintangante na sa amin si karlumante ko ito kaggega dunia tuhut yan labayan malaikan yan labayan mesya dahil lulay manag ng kanabihan duk me yan sahabat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bisara ini yan pasalan painte yan continue te pasalan yan si Zaid do yan si Hajjaj bin Yusuf. Naipun Allah subhanahu wa ta'ala puas ang banihin mag-ebdo painte samian si Hajjaj bin Yusuf. Yan may pangarta dok may bulawan atau akan may pilak atau akan may semmek samian pinakitehan no na si Zaid si Sa'id bin Yusuf. Yan bisaranen yan takit sakita kita na may pangarta miyan painne magguna yan bang hadja kam painne makaeddo yan labehan ang banyan kasanyangan painne si Allah kiamatan kasanyangan painne si Allah kiamatin si waktu painne takalupane yan we sa ine yan magpasusuanak nin kuya na sa amin may bisara yan sa amin nambo guruten si muhadaran niyan yan bisan pesaing ge pagkalasa maganak matutuahin atau akan saing ge pagkalasa painte ko niyan maglawli kibinihin si waktu yan nasalgay na niya painte yan pagkalasa esa pinikilin mang saing ge kasanyang atau akan saing ge kalapas yan ginhawaran ni tuksarta painne yan may dende mabettingin nganak penne si dumain bayaan ni hitinin mang patek ka ni yan ilo kiamatin duk lagi ga na penne niya magguna siddi amban yan hinang tehape na matusi dunia ninin puas ambanian bisarana ini bisara si Hajjayin pa inne ine hap do pa inne tatipun kamihin pagya pinikitehan na painte na may pangartamian ine bisara si Said siyahin pinne kaam pa inne manipun iyahin duk kaam pa inne labi mga tauhan iyahin. Puas ang banian may kapungtinihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pinahimokan niya si Hajjaj pinna ina pa inna niya pin si Hajjaj ina pa inna niya kabayaan no ina pa inna suko si baranno pain si Sa'id
ingene pe inne kinabayaan Allah subhanahu wa ta'alahin iyaru ili pe inne kinabayaan kun. Etinen ina na kinabayaan atau ina tinukbalu Allah subhanahu wa ta'ala asa iyaru kinabayaan ni ili ang tanda iyan ang mu'minin atau kan niya tagay iman tuju Allah subhanahu wa ta'alahin. Pagkasamian bisaranin sampai inastal na pinta si Hajjaj bin Yusuf ina bisaranin pa inne kalusungan pa inne atawakan karupangan pa inne sikaw atawakan kakegongan pa inne sikaw ko imian ina bisara si sairin duk ina sambungnen pa inne kalusungan pa inne si manusia gay penne umasek surga sarta tapaase ke penne si sinarka tawat si lakarat sume kapung tinihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bisan pesaingge kasanyang manusia saingge parasan manusia ina na painteranggo manusia si dunya asal masih-masih kalusungannen bangya gay makasek surga tawat si lakarat asal masih-masih kalusungannen bangya pinaasek Allah subhanahu wa ta'ala dalam narka iyan at tawat si lakarat ina bisara si Hajjajin pa inne ulali ko pa inne saingge pa inne pamapatay ko sa kauhin pagya sa ili na pinta bisaranin ina sambong si sairin pa inne ingge na pa inne pamapatay kinabayaan nun uwis pa in si Hajjaj bang pa inne ampun tekew ataw akan maap tekew ko imian ina bisara si sairin kaampunan pinne amban Allah subhanahu wa ta'ala sa bennal si kauhin pa inne ga niya pinne halga niya etinen ga niya halga niya na samian si dambuwa manusiain bang hadja pinne iyene inampuni wa Allah subhanahu wa ta'ala iyen pa inte bisara si Said iyene si Hajjajin uwis pa in si Hajjaj si iye papatayon mi pa inne papatayon mi pa inne ainin pa inne ne iyene saman si me batanen papatayon mi pa inne aininen pa inne si me pente mga patay iyene saman me gagandil ni pente me batanen ko niya sampai binoon iyene pa inte pinapatay Hajarat Said ina hininangnen bisan niya pino sa amian ko pinakahantang pintesong niya pinapatay magsayahan niya atau akan maghanlayan niya ubos ang bansawa niya pagkasamian hininang niya si Sairin bisan pa iye iniskezolan niya atau akan binoon niya isong pinapatay magsayahan niya kakahan iyene dambuwa na kuramian atau akan kakahan pinte si Hajjaj ko imian iyene si kahalan iyene hininang iyene si Said niya ang bansawan ininin pinabalik iyene we'ne etinan tinawagan we'ne atau akan iyene dinak binobalik pili si iye si mebatan nene si Said ubos pan si Hajjaj ina pa inno makasaya kauhin etinan mang ulali iye bangwe sa amian sinaya bulengan pinapatay na iye ina bisara si Sairin pa inne katakabbul no pa inne si Allah subhanahu wa ta'alahin duk ase ne pa inne si kauhin ubos pa in si Hajjaj si iye dambuwa bahangi pa inne umat muslimin yan dambuwa bahangi pa inne umat muslim pinapatay kun papatayon bi pa inne si harapan ko ubos pa in si Said yan pagkasamian etinan dinak pinapatay yan si Said si harapan si Hajjaj ina sambong si Sairin atawakan ina bisaranin pasambahayangon di ko hadja pa inne dwe rakaat Allahu akbar makapa maku hadja yene ko imyaan makapasambahayang pa inte dwe rakaat puas amban yene nambahayang sampai paharap ya si kiblat ubos misara ina bisaranin si waktu yene puas amban panambahayang fa inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin ilian pente ko mian iyan binasaranin iyo may alim ulama ten bisiya labi mga tawan niya hinambat sa pente patuntul de banggito mo iyan pagmana ko lay ganna ted pa inne ini na niya bisaranin ganna ted pa inne paharap ko bay hukun iyan pa inne si magpapanjari yan pito lapis langit duk bulak duk dialam pen na kabentel lagi in dumain ko pen amban ni musrik amban sawani me kapung tinihan yan kamatatuehan si agama Allah subhanahu wa ta'ala miyaan painte ko yan binasaranin puas amban yan na yun bisara si Hajjajin painne patay kutun bi painne amban kiblat amban pinne harapan yan pinne kiblat me Christian painne hetinan pinaharap pi si kiblat me pinne
Kristian, iya pa inne dan buwa bahagi do isap pa inne iya na sa amin kaum din. Us magtuy pinabing ataw akan magtuy pinaharap in bayhunen. Iya na harap sa di kiblat. Iya na bisara si sairin si kay pinaharap iya na sa amin si amban kiblat iya sa amin si suratul Baqarah. Iya na pa inne ayna ma tuwallu iya na pasamma wajhullah. Pa inne tungan-tungan ko pinne paharap di in bayhu kun. Masi pinne taharap di iya na in kamulyahan Allah subhanahu wa ta'alahin. Amban sawaniin. Iya na may mga tauhan pa inne pikilan iya tinapukin atau akan yan gaibin mga takitehin. Ang bansawan yan, damikian pa si Hajjaj, pakapangon di pa inne. Ito na pakapangon di pa inne, yan inakuhantin di pa inne, yan bayho do. Yan pa si Hajjaj. Obos, Hadrat Sa'id radiyallahu anhu, yan pinakapang na iya, sarta amas sa iya, yan samian si ayat Allah subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Pa inne amban iyam do kami pa inne pinapanjadi duk pa inne amman iyam do pa inne kami pinapanjadi duk pili pinne pabalikan kamihin duk sarta pinne amman iyam do kami pa inne pinagawa pabalik. Amman sawanian may kapung tinayihan ka matatuehan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai pain si Hajjaj papatayon binapainne. Ubos sa kesong pinapatay, misara iya pinne. Pain si Said, saksianan bi ko painne. Bennal ted makalapal ko. Yan ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yan ang magnaiksaksi iya painne pamiyan. Ga niya Tuhan sinumma malingkan Allah subhanahu wa ta'ala na buwa-buwa. Ga niya sa kutune duk ene bennal in Muhammad ipun ne dukray ene rasul ne atawakan narakan ne. Ang bansawan niyan may kapong tinihan. Yan kamatatuhan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ubus miyan pinunggalan ne. Yan si Sa'id radiyallahu anhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan painte ko miyan puas amban. Yan pamunggal iya landes in lahanen. Yan mapaluas amban yan barannen. Bisan ke si Hajjaj yan inu-inu si yan takitene miyaan. Yan bangway ko miyaan yan maumantag. Yan painte pe si Hajjaj miyaan. Hinati way na amban me yan ataw ataw kan amban me doktor ko miyaan. Bang ina painte maghapenin. Bang ina sabab nen hangkan painte ko iyan. Yan in laha yan kalandas in lahanen. So amman sawan yan painne kasanyangan ataw kan yan kasanyang dukkatibuukan. Yan painne panganal nen si waktu song iya pinne matay. Magpatatap si selu yan in lahanen. Yan kadiya saline dukkekah naman may manusia. Bang pinte ko sami an ko song pinapatay atawakan. Yan takite-kite ni asal kamatainen sampai nasal dinahit kita atawakan in dinahit in manusia in lando yan indahit na natawakan taleunen. So ang bansawanien tahinang ini painte ko miyaan sampai may lahanen painte ko miyaan asal gayngeket yan nelloy painte ko miyaan in laha si Said yan radiyallahu anhu. Amman sawani may kapong tinihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang payaman tabi yan samian kulang do in may sahabahin si zaman de painte si zaman yan kailum yan may sahaba kulang do siya painte ko miyaan dimen ko kan yan muslim ko ituhin angkan subay taharap de yan samian sa subay taharap de kemon in yan in kabayhuan sin islamin duk pasampay re atawakan kapangakare yan samin inagama islamin si kemon in lalayatan ni atawakan kemon in daginis yan pente samian ko ilabayan yan pangahinang agama atawakan darakan Allah subhanahu wa ta'alahin inurungan si Allah subhanahu wa ta'ala kapandayan langkap yan samin tartantu yan samin Kasi Allah subhanahu wa ta'alahin in Quran Allah subhanahu wa ta'alahin in bisara Rasulullah sallallahu alaihi wasallamin patala duk yan sa amin paluha in agamahin duk demikyan men pahek kain muslimin bunay yan may manusyain yan si dambulihan ininin kita bi ininin dumain na painte yan sa amin kapandayanten duk katuyuten yan ko may sahaba yan ko may siya dahil lulay sababan ininin magpaniya painte ko men in Allah subhanahu wa ta'ala yan manusia yan
magkapandayan si tiap-tiap painte sangayin pangadya sin Islam. Demikian may muhaddithin, pandai si pagtipon-tipon dok may iyan na sa amin bagpasaplag sin hadith tin bisara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian din iyan na sa amin may pukha, iyan na sa amin si may hukuman, iyan na may supi atawakan iyan na magtatasawuf pinte sa amin, iyan na magjijikir, iyan na ngesib si Allah subhanahu wa ta'ala. Dok iyan na sa amin may muhaddithin, magbabono pinte sila na Allah subhanahu wa ta'ala, dok may sinduhin na pinte ko imiyan, tiap-tiap tumpukan niya ni hadja amban may kapandayan, iyan na sa amin si agama Islam, tartantu hinarap wede, iyan na sa amin in agama Allah subhanahu wa ta'ala hin, dok damikyan nen, kalagihan ted ininen, iyan na may kapong tinihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, kalagihan ted ininen si waktu tebi kwa itu, iyan na benggay na, iyan ga na atau wakan ga iyan impasaplag iyan sa amin kahitkahan, iyan sa pangadji, iyan pangadji sin Islamin sa awan kahunitan kitabi, bang hadja pente din ng dendangan atau wakan hadja, bang hadja pente sa amin dangan duangan, iyan magpasampay atau wakan ngahinang agam Allah subhanahu wa ta'ala, iyan kahunitan kitabi, so magtipon-tipon kitabi atau kan magtawang-tawang kitabi, iyan nga kaya na sa amin kasabennalan, nga kaya na sa amin si Kemon sang agama Allah subhanahu wa ta'ala, demikian may kanabihanin, labi lumanen niya na sa amin, labi Allah nen, punsak pulunen niya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yan na painta pangho, yan na sin Kemon may kanabihan, ininen, yan na panuhutanten atawa ininen, pinta sa aminten, ininen salakanten, yan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duk ininen, yan na kaurungan, yan na nikmat, kawasi Allah subhanahu wa ta'ala, ang bansawan niya may kapungtinihan sa agama Allah subhanahu wa ta'ala, pumaiyan painte, iyan na inta mamasyab ko si ginhawaran ko laton si kitawi Kemon, ang bansawan niya, asasuwe iniyan, patut pente tuhot tawi ruk magtabang-tawang kitawi, dana yan na si tawi nganda si may pente ko niyan, pasagad tawi, yan na may alim ulama tawi, so sumagawa niyan, magtabang-tawang kitawi, yan masampay, yan na agama Allah subhanahu wa ta'ala, ang mansawan niyan nga maapkam, luk magpampun kitawi si Allah subhanahu wa ta'ala, na kumesayan duhadja painte ko niyan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ginhawabaran nen mono si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inakuhan we si Omar radhiyallahu anhu baranne, ine hinang na ini serta pinayunan me Kemon ini me kafir. Tantu taga-es no iyan, kanya kafirin o ma. Pagkasal katauhan na si Omar men asal basagan, dok bahan niya sa tanture teed, taga-es menwe na hininang, yene minsana si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuwasang maniin, inad daw ay napudang nen, siya takalong ne, magtaos niya palengan ganta, yene nahod, si kapamuhinga nen, silalan painte, tasampang, silalan pinte iyan yan, silalan niya, kantang apihin, tasampang niya Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, amban pangkatan, yene si Sa'ad niya pangkatan Jufra. Sinilawe na si Sa'ad, painne, patungan na iyo, painne Omar, patungan na iyo, painne, inahal lang si Omarin, si waktu men, painne, tiya ako painne, namat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas pain si Sa'ad, si Ega, ke painne, tapikil no, kau keo binono, painne, we Banu Hasim, atau painne, Banu Juhra, atau Banu Abdul Manaf, iyan na penne ngalimuasan, iyan na Rasulullah SAW mang penne menhinang no. Kapasan les sa iyan na sa amin we, pagpaheli niya, iyan na herling nen, pas sa amin iyan na lesanan silisara niya. Sa sambanan nun, rupein na isab, aga mapin na kapapuan nun. Kita pin na raw magsalas sa ili, yan yung bisara, si Sa'ad radhiyallahu anhu siya. Pag binisara men we na inurus magtuwi we si Omar pudang nen, yan na sa amin kalis nen,
pinatampal newe ene pusisa radhiyallahu anhu ka Islam nen sarta urus nen isab puddan nen song painsi magtag na magpeddang kinen ene si pagsambong demian makabistara si Sa'ad radhiyallahu anhu ina bistaranan pinne la bihap bang pines nurahu di alam lunga nun behel lo pinne amban pung tinain uduk ipal no pinne dan la umasak na si Islam. Pagkalay na ininen, yan na bisaramean, magtuye, mantang ataw maguwas yes, do kastelnen, yan na tudjuluma pong tinainan yan, yan na dendehin. Pagpek kaya lai binangatan lumaye, amban bialem, sarta sa santinoan, yan na pong tinainan Quran, hadrat Kabbab radhiyallahu anhu. Lai dialam bilik niyan, magto siya Quran. Yan nalay si dambo bilik lay. Sampai tinoto ko si Omar radhiyallahu anhu yan na samian duk pagkasudnen. Kung tinaypinne, kung pinnesimputin rendahin lukahon pinnagawangin. Pagkala takale men suala si Omar ni Hadrat Kabbab radhiyallahu anhu yan na suara men magtuwi patapok magdialem bilik. Yan na si Kabbab radhiyallahu anhu. Ubos takalupa na yan na lambahan Quran. Yan na malay, yan na bakas pagtuan ganyan. Paglukay na sa amin, kung tinainan lawangin, ilubak we si Omar radhiyallahu anhu naus, biata kokme, sampay haling ng okay opin na banta ginhawabaran no, ambanan no na rupain na isabhati pin na agamanon. Iliyan bisara na si kung tinainan. Singalaha yan na sa amin to, taos kok yan na kung tinainan yan, si pangalubak na yan na kung tinainan sampay ngalaha kokmen, ubos paasek yan na sa amin si Omar magtilew. Inahaling na inapin na hinang dimyaan. Sine takale ko amban me seddi luwasan miyaan. Yan si waktu pepin na kulay si Juan niya pin na takale ko. Sambong ipanen kami rupain na maglaki winihin, magbisara-bisara kami miyaan pain niya. Yan hinaliran na si Kabbab radhiyallahu anhu. Pain si Omar radhiyallahu anhu si siye, ambanan no ne pain na pagtuhan me kapapuan nun. Duknuhot na kaupin na aga mabahawiyan. Yan na sambong na si bisara na si ipanen. Sambong ipanen, makain na isabpain na bang aga mabahuhin. Labi hap, duk iya pain na mabenalin. Paaday si Omar si iye, duk kastelnen, sampay nga lupahan iye. Ginanggot yan na sa amin si bungot ne. Yan na ipal na niyaan, sampay bininsana we ne. Yan na ginisan, yan na ginansing-gansing pente atawa. Yan ilarot-larot we na bungot nen. Paelet pain si pong tinain na dendehin, sinampak we ne. Yan na pong tinain na dendemian, sinampak we ne. Pagpuas sinampak we na pong tinain na dendemian, yan na sa amin si Bayhu na lando basag, sambil yan na ngalaha, lando yan na landes. Pagya pong tinainan, yan na sa amin si Omar, duwi sabihin na sa amin magtuwi na iye magkilahat. Yan na si waktu paminsanan na yan, magkilahap yan na sa amin pong tinainan. Si Omar radhiyallahu anhu iye ruisab, yan na paminsanaan no kami, yan na halingnen. Pagkatiya pin na kami, yan na sa amin tahinang Muslim, pin pong tinainan. Yan pin na paminsanaan no kami, pagkatiya pin na kami tayo ng Muslim, pakale ko pin na sabdiya kami pin na mate, si ka-Muslim hininang no pin na bang yan na sa amin kinabayaan nun. Sabdiya pin na kami mate, hinangon pin na si kinabayaan nun, yan na si pasarampasek na si Islam yan. Sakali si Omar radhiyallahu anhu, yan na sa amin, umaggut-haggut, sarta yan na hap, yan na sa amin, pag napas-napas ng painte, sarta pinte ko hantang ngaleman niya. Yan na sa amin si pakaradyan iliyan. Si pangalaha yan na sa amin bahyo kung tinainin takita we na rukmaase ye besuang tumondok yan na sa amin matanen. Si dambua yan na lambahan Quranin taamban we si Hadrat Kabbab radhiyallahu anhu pa inne jari ne pe inne payamanku bang inne pe inne yan sa amin si sulat niyan si Quran niyan. Ina bisaray na pung tinainin ga ipin na manjari yan na sa amin pung tinainin ga kyo pin na sutsi atawa ga pin na niya yan na sa amin yan tinengge manjari inanta na Quran lay pag pin na mulia gani pin na manjari ngantan Quran manggay pin na sutsi sampai palagi siya sumay gua yan na sa amin ga dapat dasal
pinaantan we pong tinainin. Yan sa hingge ko so an raw yan barannen. Etinen magsutsi raw yan mag-ayo daw pintaye bahu pinaantan we de na sanan Quranin si Omar radhiyallahu anhu. Pagtakaan dan si Omar radhiyallahu anhu yan na Quranin katekkahan isabihin na samihan yan na baya. Yan na pagtaantan yan na samin lambahan Quran niya. Sampai tinagnan na na masa yan na Quran niyan. Yan na si Surah Taha tabasanen. Yan na sinagnan yan na amban yan na panagnaan surah sarta pinda magtaos yan na samihan katibukan pagkaanin. Yan na pagtaabot si ayat tabasan na yan na ayat ng Bismillahirrahmanirrahim pinna innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikri. Yan na niyan tabasan na Quran yan na basan yan bennal te innain aku Allah subhanahu wa ta'ala ganiya Tuhan pinne malaingkan aku dukpin na sambahon di ko dukpin na matengge ko sambahayang pangasisab no pinne si ako. Iliyan na maksudayat nan ko lang maglawi uus heling nen hap na pinne buohon di ko pinne pili si Muhammad yan sallallahu alaihi wasallam pa inne. Buohon di ko pinne pili si Muhammad yan sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya nakamdaho tanya do ko si ano. Clear do say. Katapit ko pang clear pag ito na si sky. Ang bansa ba niyan pagkalaw si Hadrat Kabbab radhiyallahu anhu na si Besaran niyan. Magtuya paluwas ang mandelem yan na lumalay. Painne, ya pinne Omar, susuwe pinne kakegan si kau, diilaw ko hap pinne hamis gandua pinne Rasulullah SAW. Ya Allah pinne urunganon pinne kami kabasag sa Islam. Labayan pinne amban si Omar atau Abu Zahal atau sina-sina na pinne. Yan na kinabayan. No, pinne bantuk pinne tinema duaanen tudju kau pinne Omar. Ini yang bisaranin. Waalaikumsalam mahud. Uus pili na pinna si Umar radhiyallahu anhu si Rasulullah sallallahu sarta paasek na pinna si Islam salong-salong Jumaat pinna kaumasek na si Umar radhiyallahu anhu si Islamin. Peddi pinna manamal si pamikilan na kafirin sumagwa pinna masi-masi pe muslimin kulang sarta tating yan na pinna kataling kalian na lahat din nagga pinna si nagga yan na samin si siye. Pinasong we yan na samin we may kafirin lugtu din maksud pangubos, yan na sa amin si muslimin. Hasupaya pinnapalem agama islamin. Pagka si Umar radhiyallahu anhu amman siya na pinnanagna yan na sa amin si muslim. Makasambahayang si Haram. Ruk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu magsuy-suy pe. Yan na pinna kapag Islam pinna si Umar radhiyallahu anhu si daagan pinna hadje. Yan na pinna pag hijra harap Madina. Tawang pinna lando basar. Sarda pinna paangkat yan na paghalipahin. Barakat sa jihad pinne duklas aman Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay samihan si muslim. Si waktu yan kapaasik si Omar radhiyallahu anhu. Ang bansawa niya, nahato niya yan, nahato na magtagna sa lambyalay. Tagpinan tiyan. Buong na barao. Sa ako linubo sa pati. Pinna begitu pagka tayo naluka pagka tayo nagsiling bahay tayo nagpud parehe.